أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye karisu ye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani wolonfula saharu jumada al-ula ni ye hijra sankalo duruna bisunyo mugani duruna miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani duru sankalo tani kelena bisunye otani woro nay mbe dawda bu masjida rajawa mbokono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بالنصب وعذاب إلى غير الآيات. ni ayaw درسوا تمنى أنيو تفسير غربالي فو نموني ابن كثير كتفسير أنتو مدو أكونو بي أمبي دو أودي أكونو ني على سنة. ابن كثير كو يذكر تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب عليه السلام كو على بافو مسامي ala min niya hera kacha korota leno aba ka jonfo ana ka chide ayuba ala ka kishibaka wama kana abu talahu taala bihi min adur ani ala ye ayuba lajrabini tora minye fi jasadihi wa malihi wa waladihi ni tora nya sura farikolola ka suraka nafolola ka suraka dawna hatta lam yabqa min jasadihi makhraja ibrati salima siwa qalbihi memunum fule ka fote nonu nya israeliya tude ala ya lajrabi koni me minya fule ka munum fo nonu nya israeliya tude o ala ya lajrabi farikolola ko farikolo be banana ka ke joliye ko hari meseli turu yoro ko ate soro ayuba ka farikolo la ni banate minna fo aduskundoro o banatun tawdela hafijati uddahu li imani billahi ta'ala wa rasulihi wala dusukui ayo tanga parce que dusuku nyofo katemoka wala mu siwa qalbi wala mu yabqa lahu min ad-dunya shay'un ko foy mato ayuba ye jinya kola yasta'inu bihi ala mardihi abe ayere demene min nyaka banala ko foy mato ayuba ye jinya kola ka jinya kola be ayere demene min nyaka banala wama huwa fihi khairu anna zawjatahu hafijati uddahu li imaniha billahi ta'ala wa rasulihi fo akafur muso ko akafur muso kone ayuba ka kanu yintanga ko akafu ewa akalli mani fur muso in kalli manani alaye
mas'ala min kortaleno ani akalli mane ni alaka cidenye ko sababu la furmuson kuni ya ayuba ka kanu intanga fakanat taqdumu an-nasa bil ujrati wa tut'imuhu wa taqdimu nahwa min as-samani asarata sanati ko furmuson tumbeta barake mowe na bena ayuba la dumune naye ko ye barake nabe ayuba labalo santani segi nyogona وغري كان قبل ذلك في مال ججيل وأولاد والشأة تائلة من الدنيا كو قصر النيني أيوب تنبين نفر بدلا أن الدون أن يرومالي من كجا كسب جنا كولا فصلب جميع ذلك حتى آل به الحال إلى أن ألغي على مجبلة من مجابل البلدة حاجر مدة بكمالها comme nimbe bora ayuba bolo nafulo ni yuruwali tumba mbaye ko abbe minanala ko fo ayuba ka ko labana ka ke cogodi ko tara fili nyamambo yoro dela dugu ka nyamambo yoro ko ni santani segi mbe utara fili nyamambo yoro la dugu ka nyamambo yoro warafadahu alqarib walba'id shiwa zawjatihi ko be jensira kabwala be bora la be ya toy fo munun ka surala wo ne mugo munun ka jaw be ya yere mabwala fo ka furmuso doro radiyallahu anha alaka je kabama fa innaha kanat la tufariquhu sabaha wa masaa ko muso intunte ayuba faranyogonya sogo mata faranyoma ulafe ata faranyogonya ulafe illa bi sababi qidmati an-nas fo na tara barake mugo yede summa ta'udu ilayhi qariba doni drona tara barake doni abisagi kana falamma tala limatalu wastadda lihalu tumami ko janyanate la halaw gele yara wanta hal qadaru ala kala tige banani banay ngati wa tamma li ajalu muqaddaru ala yasaratim min fo ko aboke banayina wa dafara tadarra ila rabbil alamin wa ilahil mursalin ko ayuba ya damakasi kata awa dan fe tigi alama ani ciido mbato fe ala ko ya dama kasi kata uma wala min fule ka fo nonu ye nonu be siraliyati nonu sahalente alay ayuba alay alla jarabi koni me ka fo bana ya soro bana min na ba to fo tara afili nyamambo yorola ala kan nabi nyuma de do atumbe nabi nyuma la se chogodi wala ni nabi nyuma tara fili gaya mabwala nabi nyuma be la se chogodi chide nya be la se chogodi chide ndedo nonu nya israeliyati nonu sahalente alla jarabira koni me ka fo bana de ya soro bana min ni be bolila nye ube afarikolo bekera jole ye fo dusukundoro nonu nya israeliyati ude usahalente komu nyu fo ya doro u fora ya ko fo kayiraula ube fo tiyatula israeliyati udero faqala ayuba ko anni mashani yadurru wa anta arhamur rahimin nimbe suratul anbiya de kono aya wurela ayuba kontigala ko tora yin soro e ala de ne malikela benne malikela wa fi hajira ayatil karimati qala bonne aya bammin bamboro ya ayuba ko ala ko ni aya bayin kono wazkuru abdana ayuba ijnada rabbahu anni massani ash-shaytanu bin-nusbi wa ajab ni aya bammin bambula ko ako nka jonka kofo nka jo ayuba aka kofo tumama ya tigi ala wole ko shaytane ya le soroni banawye anilla jabaw qila bin-nusbi fi badani wa ajabi fi mali wa waladi doko ayel shaytane soroni banayin fari kolola kalla jabal la shimman kanna fulunin kadawna fa inda zalika ko waqti astajaba lahu arhamur rahimin kunne malikela aye ayuba jabi ni yorola sanan kateme ayuba fule ka tawassulu ke uba ko nindema atawassulu bi jikri hali dai ka ire gere alala ka ala wole mana wole likala ka ala wole ikala wole ni kala halai
ni nye tawassulu noniya dole ka ala wele ni ka lahala ntigi ala e yere bado nembe ni lahala la o koso ala ninkenye ba fu ninde ma ko ka tawassulu keni wele kila ka tawassulu keni yere ka lahala anyogona Musa ya anyogona ke fa qala rabbi inni lima anjalita ilayya min khayri faghiru akunti ala ibe hera min jigi kana nema hata girade Musa yala deli na kala halai tuma bunse sheminu tuma ma yennin tafsiri ke ako fatawassulu ila Allah ta'ala bi zikri halihi fatawassala ila Allah ta'ala bi zikri halihi ako ayyuba ye ayere gere alala kala deli na kala hala fode wa annahu faqira ila Allah subhanahu wa ta'ala ko ale hata gilembe katalama we tumami ayennin fa ye Musa tainde fura mba ata ka faida duru na komin ta saka kuma inde ako min fawaidiha jawaji tawassulu ila Allah ta'ala bi halil abdi buno seminu ko be ni aya faida wala hada madaika ala wale jonka ala wale ni kala halaya لأن أيوب عليه الصلاة والسلام توصل إلى الله تعالى بحاله أكو بسك أيوب أي على دليل يرجع على لنياك الله عليه وهو أنه مسه شيطان بالنسب وأجاب وشيطان عليه سرني بنوي أن الدميو لا جابهم ونذير هذا قول موسى أقول لنا يغنى بموسى ككملا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير موسى كنت على إبه هيرا من جيك كان نما حتى قرأت وتوصل إلى الله تعالى بذكر حاله موسى فلك يرجع على لا كلا ولنا كلا هذا وأنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى كو عليه حتى قلم بكتا علما علم سنان وقرط علينا وهذا بن كثير كم من فلنيني أحد أنواع توسل الجائز أكو توسل منون دغرا ودود فلنيني توسل منون دغرا الدغرا إكي يرجع عليك على ولني كو منوني أكو ودود فلنيني كو منون na dagare kala wale nuye aku dode fulani wala ko o yahsin huna zikru anwa'u tawassul at-tawassul aku akakaya tawassulun noni ya le kufoya wahiya aku tawassulun noni ya wi jumai awwala at-tawassul ila Allah ta'ala bi asma'ihi tawassulun noni ya munun dagara adagara ka ala wale ni ko mununye nu dagara ka ala wele nu ya fule munye ka ala wele na ka togoye ya Allah ya Rahman ya Rahim ikala wele na ka togoye o dagara waye tawassulu daga lenye kele asaniya tawassul ila Allah ta'ala bi sifatihi fulanna ikai regere ala la kala wele na kam hankutuye ya Ghafur aghfir li ya alimu allimuni ka ala welena kam ma kutuye tawassulu daga ranuye waye fulannai asalisa sabanna tawassulu ila Allah ta'ala bi afwalihi ki regire ala laka ala welena ka tetawye komin namba fa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wala fuleka tawassulu kani alaka ketade ala eye sallike Ibrahima ka sallike Muhammadu ka ana ka dunkew iye sallike Ibrahima ka ana ka dunkew tawassulu fule ka ke ni ala ka keta de ya ani fana dobe inna sami'na munadi yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna fule ka tawassulu ke ni awa ala ka keta ni kallimana yorola mana komi wati kana janyambolo salisa sabana doro atawassul ila Allah ta'ala bi afwalihi ka iregire ala la kala wole na ka keta doye ala komi e ala yen ninke fana ye ninde ka tawassul ke na la ka keta we rabi annanina atawassul ila Allah ta'ala bi zikri hali dai e wole likrai ka ala wole ni kala halai ka tawassul ke ki iregire ala la ni kala halai ntigi ala eyere bado benilla halala o koso nin kenye
ninde nani nay aqamisa duruna atawassul ila Allah ta'ala bid-du'a man turja ijabatuhu ka tawassul ke ni mo ka du'a yere ba jigi min ka du'a be jabi idale be mo min kala bato na kala yasranya kalli man yala bo ka afo otige karasa du'a kenye ala delinye nin koina bashi tola asari sa worona atawassulu ila Allah ta'ala bil iman ka ala delini kalliman ya fule ka o ayade kala rabbana innana sami'na munadi yunadi lil imani an aminu fa amanna rabbana faghfir lana o yoro la ye ala delini kalliman ya de yelli man yam min keni ala e kala delino e bashitola ntigi ala nyelli man yam min keni ala nin kenye ntigi ala nyelli man yam min keni ka cide nyo sababu la nin kenye o dagara ninde worona ka tawassulu ke ni kallimane ni ala ya uga ka cide uga ka kitabu jigino asabi wolon fulanna atawassul ila Allah ta'ala bil amal salih ka tawassulu ke kiyere gere ala la kala delini ka baranyuma wiye o dagara o bo misali yake mo saba min donna mo sama bi nu donna kulugo kono na datugura udala doye ala delina ka bange batoye doye ala delini aka danaya dafaliye doye ala delini aka yere korosi ka bo wali musom ala yujabi donc tawassulu sugu munun daga na tawassulu noniya munun dagara adagara ka ala woleni ko munu ye ki yere gere ala la ka woleni kono ni ko munu ye wen ko woro nin ko wolon fula ngobe sikala delin nunu ye kullu hadhihi al-anwa'i min at-tawassul ja'izatu akon ni noniya fuleni nye kun nunu nye yere gere fenye ala wole feunye munun dagara wa tawassul Allah bi asma'ihi abu misaliya donati ako ka tawassulu ke ni ala ka togoye misal an taqula allahumma ya ghafuru aghfirli ikafo ya ala minye junubu ya fa bagaye ya fama ni nye tawassulu ka tawassulu ke ni ala ka togoye wa tawassulu ila allah bi sifatihi misal qawlika allahumma bi rahmatika astaghis ka tawassulu ke ni ala ka mankutuye a misaliya do jumay allahumma antiki ala bi rahmatika ni e ala kan nemay astaghis mbindama kashi ala la ni kan nemay allahumma bi ilmika li khayb wa qudratika lil khalqi ahyini ija alamtu li hayatu khayran li ala antiki ala ni e ala ka doni ni be ko dogole wundo wa qudratika lil khalqi ni e ala de bese damfe wunna nyanamaya ni yere ala ya do nyanamaya de nema heray ifuleka ala deli na kam mankutu de ya nin dagara wa tawassul ila Allah bi afwalihi ki yere gere ala la ni ala ka ketawye allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim ifuleka yere gere ala la ni yero la kala wole na ka ketade wa tawassul ila Allah bi zikri hali dai ki yere gere ala la kala wole ni wole likila kala halay kama fi hajil ayati odella be komin min benni aya kono anni masani ya shaytanu bin nusbi wa ajab ayuba fule kala delini akalla haladeya wa tawassul ila allah ta'ala bid du'a man turja ijabatuhu ka tawassulu ke be mo min ka do jabi jigi ka tawassulu ke no do wuye كتوسل صحابة بالدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومثال يبقى من نسيبه يتوسل كنو بنا تشيدن ما كتشيدن كدعوكوه وتوسل على الله وتوسل إلى الله تعالى بالإيمان مثل قوله تعالى كتوسل كتألم نلي من يأي ومثال جمالك كما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا جنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يقولك التوسل كياني كلمن يدي والتوسل إلى الله بالعمل الصالح كالتوسل كنبارا يمويه كقصة ثلاثة الذين لجوا إلى القر ومثال يكون مغصبا من دون نقل فانطبقت عليهم الشقرة
نقول داتورا ودالا وتوصل كل منهم بعمله الصالح وكلن كلي على دلكو يرجع على لك على دلنو كبار نموذج ولا مبالما نين توصل تشو ورو من فلان نيجي أنا بينا كدلا دكرا هذا مدينك يرجع ولون فرا توصل ولون فرا من فلان نيجي نين كلن كلي دكرا هذا مدينك يرجع على لك على ولني نوني أكو أما توصل ممنوع أكو متوصل منو حرام ولندو kala wele kechogo munu na haram wele no kala wele nuye ube kire gere ala la nu uye nube ala wele wa huwa tawassul ila Allah ta'ala bima lam yajalhu wasilatu hada maden kire gere ala la ube kala wele ni sira doye alama minke siraye aleka wele le kala wele nu uye la sara wala qadara ama ke siraye sariya la ama ke siraye la tigela kala wele no chogoye we haramu wa haja tawassul muharram والتوسل تشوي حرامي وهو النوع من الاستهزاء بالله عز وجل والتوسل تشوي بكم يتلون كني على دي كم موكي بوكي على لا كأن الإنسان يتقدم بشيء يجعله وسيلة وهو ليس بوسيلة وبكم هذا ما دي إباك كتفندك شراي كويب على دلنا كسر على من منك شراي وكأنه كأنه يستجهل الله عز وجل أبيكم إباك كي يرفد على لا ولده أبيكم يبي يرفد على لا ولده كتا على دلنا على دل تقويه على ما على دل تقو من دعائيه نيو كأبيكم إباك كتلونك كني على دل كي يرفد على لا donc oye haramuye donc antum be ñugo aywa hakli jigbuno seminu ye munum foya tawassulu la waye nonunde aka kitabu kono aywa tafsir suratu sad ambe continue kata aya la ako fa inda zalika istajaba lahu arhamur rahimin wa amarahu an yaquma min maqamihi ako yoro la tumami ayuba ye ala delini chogola hinna ba ne malikela be kan ne malikela aye ayuba jabi aya nyamariya ko akawuli akabo akajo yoro ina akawuli kabo akasiro yoro ina wayeru kudan ali arda birijlihi ko akadugu kolon tani asenye aka senke kadugu kolon goshi fa fala ayuba yoke fa amba Allah ta'ala aina ala ye jinye do fale wa amarahu an yaqtasila minha aye ayuba nyamariya ko akakko jinye ina fa ajhabati jami'a ma kana fi badani min al-aza tumami ayuba ya yereko tora tumbe bana tumbe farikulu la kwa betara summa amarahu fa daraba al-ardha fi makani akhara o alama nin fo aya kono de gosili ko kelende fora aya kono i senke ka du ko gosi ayo ke doro ji bora ala ko ninji fule ji sumalendo adomi ika kona do yo de fora me gosili fula de fule ka foya de lateni na de fa ambalahu aina ughra ko aya asenka ka du ko gosi yoro wore ko ji wore bora jinya wore bora wa marahu an yasriba mina ko aya nyamara ko min fa ajhabati jami'a ma kana fi badanihi min as-su'i wa takamalat al-afiyatu jahiran wa batina tumami ayo fanami bana tumbe konola abetara kene ya dafara ni kene ni lafiya dafara ya sisa aka kene mala na ka konona bella firasisa ko kene yara wali haja qala tabaraka wa taala oninde ko sala ko ala mi hera kacha korta lenu urkud bi rijlika haja mughtasal barid wa sarab ako ayuba ma ishenke ikadugu kolon goshi aya shenke kadugu kolon goshi ji bora ala ko ninji min fureni nye ji sumalendo ami ika konai ayuba ya mi akona naye akene yara wala fule kana hadisa min fosisa ni hadisa ka kene Sheikh Albani ni hadisa kene ya silsilatu hadisi sahiha kunu hadisa min binafo ako ani Anas ibn Malik radiyallahu anhu karisabuna Anas ibn Malik malaka je kabwama qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ko alaka chira alaka taruna kisibaka ko inna nabiyallahi ayyuba alayhi salam labisa bihi bala'uhu 18 sanata
ko ayuba ka bana ko aye santani segide kala ayuba ko aye santani segide ke bana la farafadahu alqarib walbaid ko akam musuru ana kam ani balmasu ani mo munun kasuru ani mo munun ka jaw beya ayre mabwama ni sahalendo baytul kila do ko ni nya hada ma don kala dai ni mo min nye setigi baye nema bi bolo ni la jarabila nema imbore bolo jama min tumbino fu be charila be jense ni hada ma dem min ni tumbe kene yala jama min bi no fe ni banana be charila ni kam wo krekere unte te mo ye setigi kana desede jama tumbe ife ni desra ila jarabila ifantanyara bebe abebeta ikenele jama bi koroni banana bebeta waye hada madon kallada de tumame ayuba la jarabila banana akabali masuru ani munun kajjaw ubem yuma buama illa arajulaini kana min aqassi qiwanihi bihi fo chefula waya akabali makerekede unde akabali makerekelen fula o doronde tora ayuba koro kana yaghduwani ilayhi oyruhani akabali makerekelen fula min fula ninye sogoma ube sole kana ayuba fe wula fe ubena ayuba fe faqala ahaduhuma li sahibihi dondo la unato ayuba fe che fulai to kelendon ko doima ta'lamu wallahi laqad ajnaba ayub jamban ma ajnabahu ahadu min alalamin ako to nyoy ma ko ibado ayuba fule ka junubu do de ke junubu min ni danfe mo junubu nyogona ke ni alete wodi ato ala ya la jarabini ni qala lahu sahibuhu wama jaka ato nyogoyin ko yemunye ko ayuba ye junubu de ko ma yede ayuba ye junubu do de ke junubu min ni danfe wore shima ke ni ayuba te to nyogoyin ko yo fo mun kama qala muju samani asrata sanata lam yarhamuhu allah ta'ala fayakshifu ma bihi aku santani shigi alama wanne wa hinna ayuba lama nema bana min bala mata kabwa ka santani shigi falamma raha ilayhi lam yasbir rajul hatta dhakara jalika lahu tumamuna na ulafe ubena nali minke ulafu yo fodela tumamuna na ulafe abasoro sogoma una na fotato chenye ninfo tumamuna na ayuba fe ulafe do nyen nin kuma min fa to nyogondo ye to nyogondem amasheka nin kuma mara aye kuma info ayuba ka fo ale to nyogo yen info ko iba soro ye junubu do de ke junubu ni damfe ma nyogona ke aye kuma info ayuba fa qala ayuba alayhi salam ayubu ko alaka kisibaka la adri ma taqulu qayra anna allah ajja wa jalla bo la adri ma taqulu akwabe min ko ni fonto do ka fo ne junubu ke aye junubu min fo ne junubu nke ube ewa make on ntado ka fo ne junubu do de ken ko ni to o kalama iba soro ne junubu do ke yere nta kalama nto do de me ka fo nyere de bado ko ne ni ala so ne junubu ken todo fo na ya soro ne junubu do ken te min kalama qayra anna allah ajja wa jalla ya'lamu anni kuntum amuru ala rajulain ayuba ayafu kunya junubu inkenye junubu make ala de bodo abesika ne besika junubu do kentado ne kafunyin tugunye junubu do kentodo ayuba bafe ka yere ka fasamanta na tumben juma min fana konike abodo abofo ako ne koni tunkera mbette me chefurala yatana jaani fayajkurani allah ta'ala ufula ube kelela ube nyogon sama ni kelela ube kali kala togofo kakkali ikeloto fa arju ila baiti mbe sagi katinka sokono fa ukaffiru anhuma mbe kafara bo fulai karahiyatan an yuzkara allah ta'ala illa fi haqqi nimba ko akana suru nunun kalila kala togofo fenna min teciyai iye ayuba ka yere kolosi aka ala bonya ni ala togo bonya afule ko de kay ayere ka kalile tede
abette men mogo fulala nu be keleke ube nyogon sama sama la ube kali ayuba beta ka soko na be kafara boye akana soro nu ba ke kala togo fo ka kalinga lonka ka kalifen ka min te chinyai abe kafara bo uye aya ka nyuma min atumbe bara nyuma min ken ninye atnu tumbe ala ka togo bonyale min ken ninye ayen ninfo wa qala wa kana yakhruju ila hajatihi kiren ko ayuba tumbe bo abata ka hajula fa ija qadaha amusakati umratahu bi yadihi hatta yabluga ayuba tunkera nabeta ewa ka haju yorola bana kutayro ni fe ube nyeke unna akam muso inde ba ayuba minana boloy ayube bata ka haju ke na tilala muso imba minana bolo ubena falamma kana jata yawmi abuta alaiha tumami dondo muso ne ayuba tara aka haju ke yorola aye ayuba tegemina tumamu sera haju inte yorola ayuba tara ka haju ke muso inte ta no fe yorola de me na ye haju nke katila na de ayuba muso imba mina na bole ubeta dondolani ayuba tara katabila haju yoro inaka ayuba makono ayuba mena amana fauha Allah tabaraka wa taala ila ayuba alayhi salam ja ayasru alaye wahayuti ayuba ma alaka kisibaka urkudu bi rijlika haja mughtasal barid wa sarab ja yasru haju tige yoro na muso inta kalama alaye wahayuti ayuba ma kwa ka siyenke kadugo kolon goshi aya siyeke kadugo kolon goshi jibora jisumale alako ni jisumale min fulenye ado ikwala ikadomi fastabatahu faltafatat tanzuru wotumami ayuba mena muso imbolo bo muso inko abesiral laje ayuba la sisa faqbala عليها قد أجهب الله ما به من البلاء musuin tato ko beta ayuba laje pasga mena ani ayuba benna fuite ayuba la bana tumbala ala ya bellata kabwala wa huwa ala ahsan ma kana ayuba billa hala nyuma mbela atumben la hala nyuma minna kakoro ayuba billa hala nyuma min kausa ka folotai falamma ra'atuhu tumami musoyin ya ayuba ye qalat musoyin ko ayya barakallahu fika ale taru ayuba ra ko alaka barka do ela hali araita nabiyallahi hajal mubtala yala alaka nabi mamini ala yalla jarabi moye ne yawa fa wallahi alqadir ala zalika ala de yese masaye ayuba ma ala beshe kakene ma araitu rajula asbaha bihi minka ko ala beshe fembela de mamugo shiye minne ayuba bolendo ka ebo iji kana sahiha tumami akene alentundo ala de beshe fembela mamugo ye ayuba ni min bolendo kibo tumami akene alentundo qala fa inni ana huwa ayuba kunne dedo akunne ayuba dedo qala wa kana lahu andarani andar lil qamhi wa andaru lil sha'ir wa yasru kere fula be ayuba bolon nafaqa marayuro akakene dobe akam ande wa nafaqa marayuro dobe qamuhi debe maraw yoro dorola o kene abo fa qamuhi de la kobila akan nafaqati marayuro kene dobe abo fa sheire de la mba fu mimma gehme abo fa odela kobila fa basa Allah ta'ala sahabatayn alay kabanu fulachi falamma kanat ihda odete falamma kanat ihdahum ala andar alqamhi afraghat fihi jahaba hatta fada kabanu fulala yuchi kabanu doy onana qamuhi ba bolo kene abe qamuhi mara kene min kamara yoro minna kabanu inana yanga oka ka sanu de bola fo kafa ka sanu bola fo kafa wa afraqat al-ukhra fi andar ash-sha'ir hatta fada ninte mena yoro dolaya ne kata minye kabano doyi oye
munke fa furaqatil waraqi warije kabanogo doyum fana be e wa shayri mana yoromi kabanogo doyum fana tara yangaw ka ko ka e wa warijem bo oka fo ko fa ni hadisa kunini uyenni sa ni yoro la iba famu eska ni hadisa mi saharate ayeb bana sugu do fo ayuba la mi ni mogobe ewa mogobe nyogala kata filiwa kuma fonnina ayeb mi fodoro tumama Allah jarabila akam mogo munun kasu amo suruni amogo jawmbe maborala fo akabali makerekere len fula me ube ewa joli sugu munun fore aka parikolo be jolio fo addusukun wo ube anne wo uluma fo ni hadisa salen kono de donc ulu ye israiliyatun wa nabi hurairah radiyallahu anhu ni hadisa min fana fulani ni be bukhari kono karisa nabi hurairah malaka je kabwama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama ayyub yaqtasilu uryana qarra alayhi jaradu min ajhabi ko fenni nyogonce ko dondola ko ayubo ko abake ka ko akoto ko abake ka kodro kon ton sanu tola made nana boaka sanu atola ma komin to fajala ayubu alayhi salam yahussu fi sawbihi ayubu kera bake ka sanui kache kadwa ka fini kono kacha kadwa ka fini kono fanadahu rabbuhu ajja wa jalla atiri ala ya wale ala min kabba kurtalinu ya ayubu alam akun aghnaytuka amma tara aku ayubu yala nema sheke kawasake mimbe makari ni sheni sheba ya dima mimbe kari kabonima qala alayhi salam ayuba kwala ka kishibaka bala ya rabbi aku huntigi ala shedi nema ka fendi nema mimbe ne kariya kabonima walakin la qina abi am barakatika alaka hera nete saka kari kaboma ni alaka hera jigilendew alaka hera jigine nete saka kari kaboma ولهذا قال تبارك وتعالى نين دو كسالako masammi hera kacala mi hera kaca kurtan wa habuna lahu ahlahu ne ala ya kademba ya dama wa mislahum ma huma ni demba ya nyuguna rahmatan minna nyenne may kaboni alafe wa jikra lil ulil albab ani tashi haklimawe kon ni serani yoro buno seminu yennin tashi yemmin fo lambofo ako wa jikra li ulil albab fima yali akom munna ala ko ayuba ka qisa min fulani ne ala ya ke tasini mirun hakli jige haklimawe atashiro ni mir yoro gumawe awwala furo anna li anbiya yashmalu anna li balaa yashmalu al anbiya wa dhikra lil ulul albab hakli makkelen kele kado ko balaw be hari nabi musa ja balaw abi hari nabi musa ayuba ka kisa min fulani ne abike tasini mir hakli mawe kayirula ja balaw be hari nabi musa balaw be nabi nyuma soro bunu khaymu bena kuma fanala balaw be nabi nyuma soro munun ko ayuba ye junubu de ke ayuba ma junubu ke ala kala jarabi de do ala be nabi nyuma ni cide ala bulla jarabi de abe ko min ni cide nyinin kara ala be dolla jarabi katema be ka ko nabi nyuma uko onu boraido ako al amsalu fal amsalu o kofe mogo kanyi nyogonye chogomi ani mogo kalli manaw be nyogonye chogomi ala kala jarabi beta o chogodela mogo nyuma de be la jarabi kateme beka donc ate komi kunna bi nyuma la jarabi munda uka kuye ala sosoni junubu de kella bunu khaymu kuma no la koso daga kitabu kuna al fawaidu jijo fulana kemenani keme fulani binani ni duru nabi nyumon kala jirabile akuma ola kosobe bena kuma sabafo kofe na ba fo ala be lamu nyumon la jarabi a hikmay jumay abe ko sabafo wala do seminu kakuma la ya wa jikra li ulul albabi hakilima kake tashe hakilima ya folo munye
an ka do ka fo ala ben nabi nyumo la jarabi ala kala jarabi ben nabi nyumo yere soro balaw ben nabi nyumo yere soro ñoo fo o don ka der sukoron ko mo kana miri ko karase mo nyuma mo nan ne nya soro mo nyuma be la jarabi mo nyuma yere de be la jarabi katame beka nabi nyuma ni ciido ni mu'minu kan la jarabi mumbaji ko na ya soro munun la jarabi law majjunubu ke ko min nabi nyuma ni ciido ni mu'minu la jarabi uruta kunyere ala bo la jarabi ko ka daraja de korta ko ka do faro ka daraja korta la ala fe men islam ala sosola ni ala yo la jarabi ka balaw la sawma o ta kuro de ka ewa waju pura ka saga ko ani ka junubu yafa kafiri ni balaw ye kafiri soro tay la jaba de jian kono forosani la garakana yo nunun fawe ni nye foloy asani ya fulanna anna shaytana qad yusallatun ala al anbiya wa jikra li ulul albab fulanna munye ni tasini mirido hakilmawe anake tasini miro hakilmawe na do ko ja harin nabi nyuma ala be shaytane aba bilal nabi nyuma wala ja hari shaytane be nabi nyuma soro ala be shaytane wala bila hari nabi nyuma wala ja parce que ayuba fule ka fu ko shaytane ya ale soro ni bana ya ni la jaba shaytane be se ka nabi nyuma soro ka la jaba ni balaw la suma an bo do ala asalisa sabana anna allah ta'ala yujibu da'watul mudtarina ilayhi إجا صدق الإنسان في دعوته وذكرى لأولو الألباب دو يموني سبنا أنا دوكو ألا مغوها تجيلي ني ألا ولي يه ألا ولي نتيا تجيي إدو سكون تيا تجيي لما يه ألا ولي ألا بيجابي نبيما دورنتو يشيدن دورنتو يدي مغو يه ألا كجون دي يه هتجيرا ني ألا ولي لين تيا تجيلي ندبي بسكون نفنا ألا بيجابي أنبودو أيوبا كخسلا وذكر لأولي الألباب الرابع ناننا وذكر لأولي الألباب ناننا نعلق التاسير حكي موي أنه كلما استدت الأمور فانتجر الفرزة فهاجة أيوبا لما استدت به الأمر الزائل الله أجاب الله تعالى دعاه ناننا نعلق وذكر لأولي الألباب hakilima ka do ko ni ko gele yarika wakati mide I ewa ika deme alaka deme ni fonani amakono yorodela ni degum bonyana wakati mide ko gele yara wakati mide ha alaka deme ni foni makono yorodela tumami ko giriyara ayubaka ko giriyara alunka ayubaka ubonyanaka ayuba ya ayere sagi kata alama aya yere sembe kata alama ala ya jabi kidan yo fo hadisa kuno walam anna li faraj mal karbi wa anna mal usri yusra kidan koy kado ko foni be fara gele yade ka no ya be fara foni be fara gele yade ka no ya fana be fara gele yade ka mana ni hada made ni ko gele yaray bolo wati min no ya be no yorode ذكر لأولي الألباب ولا أنفنا منا جمنا ينكونو نينكاك أما أحكي ما بي جمنا كونو جمنا كوكا نينفنا كما ذكر لأولي الألباب أنكادو كون فلان كتشوكو منو كجلي جمنا كجلي تشوكو مني بيبا جلي يانا دغون فنا لا جربي فو نويا ناتورو وذكر لأولي الألباب حكي ما أنكا تاسين نيني نويا ناتورو أنكا سبالي درو أنكا موني أنكا سبالي ko gele yara yoro mi ka gele ka sha dama o yen no yan na to dele an ka de menyin ala fedro an kan sembe alama an ka de menyin ala fe kan sagi kata alama an ka duwa ke ko no ya toro ala ku no ya wa dhikra li ulil albab qamisa duruna ni ala ko hakili jigido hakili mawye jawalul karb nabi ayyub alayhi salam كان على يده لأن الله تعالى لم ينزل صفاء دون سبب جاهر بل بسبب هو الذي يباشره قيل له اركض برجلك فضرب برجله فخرج الدواء
وقيل له هاج مغتسل بارد وسراب فاغتسل فألاج نفسه إج هو الذي استخرج دواء وباسر إلاج وكان إلاجه على يده. وذكر لأولي الألباب أقول دورنا يموني أنكارو أيوبا على كتشباكا على ما أيوبا كفرا كليك مغوري بولو على أيوبا كفرا كليك أيرد بولو أي أيوبا فرا كي كاسرو سبب بانغالي ورته ni obora yorowere bali aye ayuba yerede nyamaria ayuba yerede bisira ayere ka furakelila akwa aka shende ke kadugu kolonta kadugu kolon goshi aye shenke kadugu kolon goshi jibora ala ko ninjime fure minye jisumalendo ko ala ikami ayuba korala amina ayuba furakelala donc ayuba ka furakeli kera ayere de bolo ayere de boloka alama sababu bangale wore nati ko o ka furake mo hore ma furake ala ya ka furakeli ke ayere de bolo bi istighraj dawai wa istimalihi ko ayere de ka furabo aka barakena ayere ka furabo aka furaimbara ayuba yere kera sababu ye ka furaimbo ka furaimbara aya yere furake donc wa jikra li ulil albab Allah ñene ibnu Samir rahimahullah aka tafsir kuna yennin ko duru de fo wakati sera ambete mekata wa jikra li ulil albab qala li hasan wa qatadatu ahyahum Allah ta'ala lahum bi ayanihim wajadahum mislahum ma hum mananna ko wa habuna lahu ahlahu mislahum qala hasan ko ani qatadatu ko ala ya kademba yakunu aye aya kademba ya min jati sarade aye ulu kunu aye kasagi ko nyogona faraka anko buno seminu ko nuko ayu kunu aya soro alaye sali ko de fo aya ko sali ko ma fo janko na fo ayu kunu sali ko ma fo aya kunu janko na fo ayu kunu o te kuma sabati lenye min sabati lendo ayuba kademba ya tu maborala kuma nana hadisa la chugumi akademba ya intu mabora la de kata tumame akene yara ala ya akademba ya sagi kana ka kam muso dila ya fana ka muso nya muso nkake wolo kela ya fana aka demba ya don nunu kunyo na wolo ka faraka ninde ka kene me nyana mali sali koma fo janko na fa yu nyana maya wa qawluhu ajja wa jalla ni ala ko rahmatan minna أي به على صبره وثباته وإنابته وتودعه واستكانته ni ala ko ni nyenne may ka bonne ala fe ninne ala yake ayuba munka ala sabrihi akasabalika wa sabati ana akasabati wa inabati ana kayre sagi ka ta'lamu wa tawadduhu ana kayre majigi wa istikanatihi ana kay da makasi kayre majigi alai ode koso ne ala yen nunun kai wala balmu ni nya irana ni ala ya Allah jarabi an ka sabali la jarabi lu koro ka ala deli sabali kalite sabaimbe ala yo besro ayuba bolo wa zikra li ulil albab ay li jawil uquli zikra li ulil albab la nyine munye ala ko le ayuba ka qisa inketta sini miriye hakilima we ليعلم فرح كلمة كادو أن آفية الصبر أن آخبة الصبر الفرج والمخرج وراحة حكلمة كادو كو سبل اللبا فوني ديدو أني بودا دي بديما وراحة أني لا فيها دي بديما ni hada made ni la jarabi bonyani kan ni sabalira la jarabi koro alla wanya munye ha al faraj wal makhraj warahatu mogo chaman desera ninde labbi janko jamana in kono ka sabali ay ni kono yo foye ambe sabali ila mata ubeto karabu ila mata nambe sabali ila antali khaw ala hawdi ila mata ila al-akhirah sabali fokata al-akhirah
cide ñewde fugi faamaw ka kibariyala ako faamaw bena be jaman nafolo kelen batta ka ku tayi ka jamato fasbiru hatta talqaw ala hawdi awa kum me seybaw la sabali de hari nano faama sugu benna ay sabali de fo akatin kumbe nka kola lagara ka sabali faama tonyali kere koro cide nya danke lagara de me karamogo yere de ba boye sabali ila mata ambe sabali kata wakati jumanye doken nina ila hawdi rasulillah abe sabali kata ciden ka kode la follahara ala be foni dama wa qawluhu wa khudh bi yadika diqsa fadribu bi wala tahnas nako ayuba ma iboloke ka busan fara nyogon ka busan fara le nyogon ka minani boloy zalika anna ayuba alayhi salam kana qad khadiba ala zawjatihi wa yajma ayuba tum dimina akafuru muso inkoro wa wajada alayha fi amri fa'alitahu aye adimina na muso inkoro kodo de la ni muso nye kodo de ke ayuba dimina na koro qila ba'ati dafirataha bi khubuji fatima'atuhu iyahu falamma hala zalika do ko muso intara akatulu kun sigi tulu atora ka turu do de tige ka fere doma buruye kanani o buruye ko di ayuba dumune ko ayuba ya jala gode ka nun ya qisawde nun israiliyatu de o wajar falamma ala zalika wa halafa ko dauda ko de ye dauda ya jala gode dauda to ayuba toro wa halafa kunana akalila ko wakati de minanka mbake katele wa halafa akalila in safahu Allah ta'ala konni ala ya le furake la yadribannaha bi mi'ati jaldati ko ale be muso mbugo busanya keme wa khila li khairi zalika min al asbab do ko ay ko adimina na muso ko sababu re de la communauté turun ka koy na anko shi ala mofo shi de mofo falamma safahu Allah azza wa jalla wa afahu tumami alay ayuba furake kallafia ma kana jajauha ma haji li qidmati ta'ammati wa rahmati wa safqati wal ihsani muso in kasarabe ke munya ayuba bulo muso in ewa nka barake ka ayuba ka lado ka barakaye ni baraka barakaye ka lado li dafale ka hinna ayuba la kan ewa nugo yake kata ayuba kadusukum ya ayuba koro kanyuma yake ayuba ye atugabala biderbi yala nyuma ya minfule nimbeshe kana kumbe ni bugoli ya chogoli ninye ayuba kono na fili fautahu Allah azza wa jalla ala yal ajabi ka kunna fuli anya akuja diqsa wa huwa samurahu wayede mana kabusanya faranyogon ka kusiri komi furannan be siri chokomi fihi mi'atu kabusanya hake do siri mi fihi mi'atun busanya kemede bala fayadribaha bihi ko ayuba kam musoyum bugono drebatan wahidatan bugoni kele ayuba yem musoyum bugono de bugoni kele wa khadi bara'atin yaminahu wa kharaja min hishihi abarila kabaka kalila ka kalili junubu borala mana bosa keme ku faranyogon ka kusiri ko akomina bolola sinyakele akomina bolola ka muso ngosino sinyakele ko obe aka kalili kafara bwala ko ayuba yoke wa wafa bin najrihi obe kalili junubu bwala obe ke sababu ayadda fani minke fana ya kadda dafale aya dafa wa haja min al faraj wal makhraj liman ittaqa Allah ta'ala wa anaba ilayhi bun kasiri kunni yorola akonni nyefoniye ani boyoro boda mogoye ni mogo misran alaye yere sage kata alama ambe min famu yan fana ni mogo degumbe eka geleyambe kai ikununa filila ni sirana alaye yere sage kata alama geleyam min beka degum min beka ala be boda kiye wali haja qala ta'ala ninde koso ala kwala min korota leno inna wajadnahu sabira
ni'mal abdu innahu awwab ako anye ayuba suru sabali bagay ayuba ye jonna nyumaye ayuba ba yere sagi katane alama kosobe sabari kalite sabayimbe asabru ala tatillah wa sabru amma shatillah wa sabru ala akhdarillah mulima nimbe suru la ayuba bulu akwale ayuba suru sabari bagay ayuba ye jonyumaye ayuba ye mugonna ba yere sagi kata alama kachaya asina Allah ta'ala alayhi wa madahahu alaye tanuni sage ayuba ka ayuba tanu bi annahu ko ayuba ni amali abudu innahu awwab ay arja'u munib ay ayuba tanu ko jonyuma do ko aba yere sage kata alama wali haja qala ta'ala ninde ko sala ko aya werula wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan ويرجعه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ala ko ayawrela akoni mogo sirana ne alaye ibe degum minna ne ala be boda kiye awa mi garjage yorola e yereta miri fana ko ka garjage be bo yoromi ni mogo ya ka ko danne ala kambi wasa ala ka ko shede ndo adamma qad ja'ala Allah li kulli shay qadra fimo fembe ala ye hakkede kala fimo fembe ala ye latigini hakkede kala e balmo nanyen qur'ana kala ka famu ka barakena korna filitanna mogo nisrana ala denye ibe koro la be boda kiye ala bi garjage yerola ita miri ika garjage be boyoromi ni mogo yika koda ala kala bi wasa bo palom la famu no fe bo palom la nafulo tigu no fe sa i jigi sembe ala la ika tawakkalu ke alaka ala bi garjaga yero la ireta miri ni serana ala nye i kodo alaka ala bi ibe dogun ala be boda kiye awa bi garjaga yero la ireta miri ka garjaga be bo yoromi ni jigi da alaka ki sembe alama abi wasa be ka bolo boy koro ala bi wasa alaka o kanye wa gadi sadalla kaseeru min al-fuqaha bi hadhihi al-ayati al-karimati ibn kasiri ko akon min ye fuqahawu doni ke baga famu baga ku ye dalila ken ni aya bayne ala masaila fil iman wa khairiha liman ya ni alaye ona nyugonan ku ye misaliya chamani masaila chamande boni aya la wala wa gadi akhajuha bi muqtadaha uye aya minani aya inkallanyine abena ni lanyinu mununya liman yengula donc doni kibawu ye misali ya chamani masala chaman de bonni ayala comme nyafo chokome wati yansuru yalla ngar jagi ken nonunde subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk aya binanani a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إلا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما biye kari suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani wolonfula sahar jumada al-ula niye hijra sankalo duruna bisunyo mugani duruna miladi nasarau ka jate ba fulani mugani duru sankalo tani kelena bisunye otani woro nay mbe dawda bugu masjid rajaw ambo kono
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بالنصب وعذاب إلى غير الآيات ni ayawo deresu temene anyu tafsiri gorobali fo mais munye ibn kasiri ka tafsiri antu maddo okono bi ambe do ode kono ni ala somna